Da li Livaja treba raditi na fizičkoj spremi? Vidite, pojam fizičke spreme, znači, on je dosta kompleksan. Mi moramo znati da to nije preko noći doći i spremit ćeš se sad pa ćeš ti za mjesec dana biti spreman. Znači, to je jedan dugotrajan proces koji ljudi koji su u struci razume da to traje 3-4 godine da bi ti mogao govoriti o fizičkoj spremi. Marko Livaja je momak koji je svjestan svojih nogometnih kvaliteta i upravo ta radna etika nije mu nikad bila jača strana. Tako da on je svjestan da kao ovakav, sa ovakvom fizičkom spremom može biti i je glavni igrač Hajduka. On sam smatra vjerojatno da mu ne treba više ulaganja u sebe, u svoje tijelo. I ja mislim da bi mi svi bili sretni i da bi volili da je on u tom top momentu fizičke spreme, jer onda bi on bio 10 puta bolji. A i ovako je top. A bio bi prejak za ovu ligu. Prejak za ligu, da. Onda ne bi bio u Hrvatskoj ligi.